Governo Foposseba Mateus Belo nuder presidente autoridade município Atauru ho mandato tinang lima. Cerimônia tomada de posse ba PAM Atauru honi estrutura ne realiza ia salão posto administrativo município Atauru sexta-feira loronsia fulan fevereiro tinang ne. Presidente da Autoridade Administrativo Atauru, Mateus Belo reconhece cargo presidente Atauru, município Atauru, ne fomba nia, mai bela os fomba Atauru ansira, tamba durante ne nia halo ona serviço lubo desde ocupação Indonésia. Mateus Belo consegue lori Atauru dala tolu ona ia tempo ocupação Indonésia. Tempo ne bem difícil, husitina rihung ida atusia senulu racing hitu, to otina rihung ida atusia senulu racing sia. Hamutu ko população sira consegue assegura Atauru, la ia ema rumah makmate ia ilha Atauru. Sexta-feira loronsia fulan fevereiro, graças a Nemaromak nia, Mateus simu responsabilidade hanessa presidente autoridade município, mas que todang, mai beba hira serviço equipa, no ho povo Atauru, buat hotu selaudiak. Também nia hosuba estrutura, inclui comunidade serviço hamutu kodilori município Atauru ba oim. Nós pomba Atauru, hanessa emata dehan Poisame mako as ema dan kemudian jabatan baru tapi muka lama. Manos pomba itu bosira. Tiga tahun pasado, how consegue lo atau badal tolo. Dia tempo pasado Indonesia. Dia tempo lebih difícil. Dia 97 va 90 tahun 99. Kita consegue asegurar tahu. Lai harana pakai. Lai kami mati yang tahu. Oh, ketika sama kita resta, bapovo no vai tahu. Vamos lori pada tahu. Ia tina 2016, atau ia 2021. Terminalnya mandato lugar. Administrador do posto atau ohen, au pila paling hamunto ko ito bosena. Pokoknya lebih orang tertarik, tapi kalau sama orangnya, harus simu responsable dengan, sama hal orang mesa, hampir kompara kata, atau urunnya hanya seroida, sebala boleh tersinar. Kalau itu atau ia tempo napa, ia dalam luar, hampir hanya sedikit adjudante, kapiten. Tama aturan na ba ito sa paspati si munisipyo dini alaw rin si Miss Estensão nagdadagay o si gobyerno lokal yung si autoridade munisipyo dini awa na sa kapitante tas unya pila pali hamot ito ko sila hama ka na sa kapitan at lori roda kapag pila palmaya na sa kapitan at ito ang responsable de roli roda na ilha atau hampir kata saya imprenta desafio bar lori on the spot lori tasik mahanin bot bagai halo la mesa hau iha ajudanti kapitan na ito halo la mesa hamu to komos ajudanti kapitan na ito ajudanti rumano berdiri roda na ilha atau marca presença e a cerimônia tomada de posse, marca vice-ministro administrativo estatal, secretário de Estado de Toponomia, secretário de Estado de Desenvolvimento Local, autoridade local Sira, padre paróquia Atauru, inclui família vice-presidente autoridade Atauru, nomos comunidade Sira. Husi Atauru Melania Conceição Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia Clio. Kita haluha, hana yang butang subscribe, like, halo komentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.